tubaye ikaze kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa kane ni ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ni updates nyuma y'uko leta y'Kinshasa na Gitega bakoze impinduramatwara ndetse n'umugambi ukomeye wo kuba wakuraho abo mu bwoko bw'abanyamurenge mu Minembwe. Biravugwa ko bavumbuye undi muvuno aho abifashishije Kayumba Nyamwasa, uyu yahoze ari umugaba mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, kugira ngo bayimugabire kimwe n'umuhungu wa Habyarimana, uyu wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Byifashe bite, bimeze bite, uwo mugambi nuwe? Ni bivugwa ni mu gihe byose bikomeje kuba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, intambara zikomeje kuba urusobe. Ni mu gihe bamwe mu basirikare ba MRDP twirwaneho harimo abafashwe bugwate cyangwa amatekwa bari berekeje muri teritwari ya Fizi, aho ni zafi na za Baraka. Ni mu ngunde tuze turebe operasiyo zikomeye ziri ku mirongo y'imbere y'urugamba muri Plaine d'Orzizi, ngaho bivugwa yuko hakomeje kugenda hagaragara tekinike zikomeye zo gutega amarandi mayini mu birindiro bya bamwe muri koalisiyo zihanganye, ndetse zikaba zagiye zihitana abasirikare batari bake. Ku murongo wa telefone turakira umuroke mfamo atubwira uko situwasiyo ihagaze. Sayingiye ni amakuru tugiye kubagezaho, ndetse n'ayandi agiye atandukanye turi bugende tubagezaho yagiye atangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Ni mu ngunde mbashimire, mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza bwa mbere nta kindi musabwa uretse gukanda subscribe mukarayikinga, bityo mukiyongera mu muryango mugari wa Dema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe mashya, ahandi wakura update nshya kandi zicukumbuye kandi zizewe. Nge muri kumwe kandi mugiye gukomezanya ndidamiya umugisha. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, wiriwe neza? Wiriwe neza, na mahoro. Isasa nziza. Kuri twese. Yes, ni ibikomeje kugaragara. Iyi ni Umurage TV watangaje ko nta n'iminota iciyeho leta y'Kinshasa na Gitega nyuma ayo kunanirwa mu mugambi wo gutsemba abanyamurenge, ubu havugwa ko undi mugambi mushya washyizwe mu maboko y'umuhungu wa Habyarimana wahoze ayobora u Rwanda, ahafatanije na General Kayumba Nyamwasa ndetse n'umutwe mushya witwa BGA ukorera i Dallas uyobowe na Byabagabo ndetse na FDLR. Uwo mugambi ugamije kwigarurira Minembwe no kuyihindura ikibuga P5 FDLR izifashisha mu gutera u Rwanda. Minembwe irahagaze kandi ngo iracyari iy'abanyamurenge, ngo ntibazigera bayikurwamo ingabo zatwirwaneho, ntizizemera ko umuhungu wa Habyarimana Kayumba na Kayumba bashorewe na BGA bigarurira Minembwe. Ni bikomeje kuba, ariko bikaba bikomeje kugenda bigaragara ko ibintu byatangiye guhindura isura, ndetse bikomeje kugenda bigaragara ko imirwano aho kugira ngo igabanuke nyuma y'uko Washington DC mu nteko barimo bemeza ko ibintu by'imirwano byahagarara, agahenge kakaboneka, ibyo bumvikanyweho bikarangira. Ubona yuko kugira ngo ibi bintu bigabanuke ahubwo biri kwiyongera. Ibi rero bikaba bigaragaza ko bitari buze korohera iri huriro rya AFC M23 nimba bakomeje uwo mugambi, kandi noneho imbaraga zikaba zigiye kongera kuba zasa naho zerekeza muri zone ya Minembwe. Urumva ko Minembwe yaba igiye kuba irimbukiro. Aha ni ku itariki 17 ndetse na 18 Werurwe 2026 abahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bahuriye Washington nyine n'ubundi bashaka guhagarika ibyo abandi benshi bishimiye cyangwa bafitemo inyungu zabo, ariko bibangamiye ituze ry'abaturage bo muri biriya bice, bigaragaza ko ari ikibazo gikomeye. Bwana Bizima, urumva ko umupango cya gahunda zikomeje kugenda zigaragara bihabanye n'ibya Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, nawe kuwa kabiri
tariki ya 17 Werurwe yakiriye itsinda ry'abanyamurenge bavuga ko bagiye gushimira kubera uruhare rwa leta ikuriye mu kurengera ubuzima bw'abari mu kaga bw'abanyamurenge mu ntambara iri mu gihugu cyabo. Ibi ngibi bigahabana na bamwe n'ubundi bari muri leta y'Kinshasa. Ubwo ni ukugira ngo tugende tureba urufatanye rwakubatanyirijwe mu zone ya Minembwe, tukareba bari muri leta y'Kinshasa bakomeje kuba abagambanyi ba kiriya gice, tutirengagije n'uwo bahoboye bamaze iminsi bimitse kugira ngo ajye kukiyobora, bigaragaza ko hari impinduka zikaze. Bwana Bizima, ibi birasigura iki cyangwa biratanga ihe shusho bitewe n'uburyo ki zone ya Minembwe bayikomangirije? Yego, ni imirwano ubona ko ahantu hatsimbarawe cyane, ariko ubona ko ari Kayumba ndetse n'uwo muhungu wa Habyarimana ntabwo aribo baba barateye ko iyo mirwano imaze igihe ibaho muri icyo gice cya Uvira ndetse na Sud Kivu muri rusange mu Minembwe, kuko ubona ko intambara ihari n'ubundi isa naho imaze igihe kandi yaturutse kuri FARDC ndetse n'uyu mutwe wa M23 wabaye nk'aho ari wo wazamuye ibyo byose, ariko ubona ko n'ubundi abanyamurenge bari babangamiwe kuva na mbere cyane mu myaka yatambutse. Ubwa mbere bishwe ndetse kuva muri za 2000 ni ibintu byagiye bigaruka muri icyo gice cya Minembwe, bitavuze ko habaye hakenewe ubu ngubu gusa, ahubwo ubona ko icyo gice kitari gikenewemo abanyamurenge kuva na kera kose, kandi FARDC ntibyabakenera kuko ubona ko itanabemera nk'abanyagihugu mu mateka yayo mu buzima busanzwe. Niko byifashe abo ngabo gukora operasiyo, nibwo buryo babona bwo kwifashisha ku gace kuko karimo intambara, kandi ni sapoti kuri FARDC kuri neva. Ubona ibintu byananiye, rero ni nk'ihuriro basa naho bashaka kwihuza kugira ngo n'ubundi urugamba baruremeshe muri icyo gice, nk'uko bababwira ati muzane ingabo zanyu mutegura muze mudufashe twigarurira iki gice, muzabashe kubona tere yo kugikoresha mu gihe runaka cyo kuba mwebwe mwagaba ibitero ku gihugu cyanyu, ariko mwaragize icyo mudufasha mbere y'uko mubona iki gice. Rero ni ibintu bijyanye na ideoloji bifitiye isanzwe nk'iyo bari bafite na kera kose, ubona ko bashaka gusa naho babigeraho, ariko bagatsemba abanyamurenge muri ako gace bitwaje ko ari uko bahakeneye, ariko iyo ntego nyayo nyamukuru ufite, kuko ntabwo babura ibindi bice bakoresha. Ugiye no gutera u Rwanda ntabwo waturuka muri izi nce za Sud Kivu, kuko ni ibice zibangamiye cyane mu bijyanye na operasiyo, ntabwo wajya ugaba ibitero wambuka amazi ngo bizaguhita. Yes, Bwana Bizima, birumvikana ko Minembwe yamaze kugabwa, ikaba yahawe umuhungu wa Habyarimana Jean-Luc Habyarimana n'ubundi, ndetse na uwahoze ari General Kayumba Nyamwasa. Magingaya urabona ari iki kiri bukurikireho nimba barangije kuhagaba? Ni ibiki biri bube? Ese bari bubashe kuzana operasiyo ziri bukumire MRDP twirwana ikomeje kwavansa urugamba muri iyi zone ya Minembwe? Nta kintu abo bahindura na gitoya, ni propaganda ya politiki iri aho ngaho, ubona yaba inariho ariko yabatwara igihe kirekire, kuko ntabwo Kayumba afite igihugu yateraniyemo ingabo ku buryo yari yarabuze yenda tere yaho yakorera. Yarabigerageje mu bihugu byinshi bikikije u Rwanda, ni ibintu byamunaniye, ndetse binamaze imyaka irenga 10 Tarike nta gisirikare afite mu mahanga aho aba, cyangwa se ari gutereninga mu bindi bice. FDLR ziri muri FARDC ziri mu rugamba rwa kurwana na M23 ndetse na MRDC twirwaneho, nibo bahanganye. Nta handi ngabo yazikura, n'ubundi nabo ngabo ntabwo bari buzane force zidasanzwe, ni za zindi n'ubundi ziri mu mirwano n'ubundi ubona byanze. Rero kwifashishwa kumva amazina yabo bwite, propaganda kumva ko wenda bashaka gusa naho bumvikanisha ko hari ibintu bishya bidasanzwe bigiye kubamo, ariko mu bijyanye na operasiyo zihari nta kidasanzwe, kuko ntabwo ari amafaranga adasanzwe bagiye kuzana menshi muri FARDC, kuko yifitiye ayayo bwite. Rero urumva neza ko
utabona ko ari ikintu kidasanzwe. Gusa impinduka zabaho nuko byaba bigaragaye ko nabo baje mu bantu basa naho bari inyuma ya FARDC mu buryo bwo kurwanya M23 n'MLDP twirwaneho, ariko mu bijyanye n'imikorere na sapoti nta bidasanzwe. Yes, Bwana Bizima, tujyane rero ku ma axe utubwire aho urugamba rugeze, aho bivugwa yuko AFC yaba imaze kugera za Runingo. Yego niko bimeze, nicyo gikirimo, ariko ni amakuru ahari ya nyayo, kandi ubona ko igezweho ubu kuri uwo munota ni uburyo bwa deployment yo kudeployinga ingabo ku ruhande rwa M23, kuzana imbunda ziri kongerwa cyane muri ibyo bice bya Runingo, ku buryo mu nkengero zaho ubona ko basa n'abari gutegura igitero gikomeye cyane gishobora kuba cyaba gitangijwe na M23, cyangwa se akaba ari uburyo budasanzwe bwo kwitegura ibitero FARDC yaba iri gutegura, kuko ubona ko bafitemo akantu k'ituze cyane, ariko bari gutegura kuko bimaze kugaragara neza ko ibice byose biri enewe iri hagati ya hose zirebana cyane, ubona ko nta uri kugerageza kuba yarasunda, ariko hagati harimo ibikorwa byakozwe n'ingabo z'u Burundi mu bice bitandukanye byo gutega amayine, ku buryo bafite igihunga cy'uko M23 ishobora kuba yabinjirira ibatunguye cyangwa igakoresha amasaha y'ijoro. Rero ibice byose biteze mayine ku rwego rwo hejuru, ku buryo ubona ko kugira ngo habeho kwadivatinga biri busabe ikindi gihe cya tekinike ku ruhande rwa M23, bisabasabye kuba bazenguruka yenda mu bindi bice biri kure yaho izi force za FARDC ziri, ndetse n'ingabo z'u Burundi ari nazo biri muri iki gikorwa cyane. Ubona ko bafite ikikango gikomeye cy'uko ikiri bube gikomeye rutendera cyane cyane M23 ishobora kuruhukira mu mujyi wa Uvira, bijyanye n'uko yanabibihanangirije babwiye ku munsi w'ejo ko indi ntambara y'igitero cyose kizaturuka ku ruhande rwa FARDC ari nta handi bazaruhukira atari muri Uvira. Yes, nibyo, ariko bikavugwa yuko n'ubundi harimo gusa nkaho bari kuruhuka. Bamwe mu bandakavazi banjye bambwiye yuko muri ibice bya Kiriba n'ubundi asa nkaho mu birometero bigera muri bingaye bari kugenda batega amarandi mayini kugira ngo nihagira ababasatira izi randi mayini zikabaturikana. Ibi ngo biri kugenda bibaho, hari amakuru waba bifiteho Bwana Bizima? Nuko bimeze, ni ikintu ubona ko byanze bikunze nibyo twavugaga ko FARDC kuri uyu munsi mu gitondo yafashe poste ya Wazalendo babajyana mu bice by'inyuma mu buryo bw'amabwiriza mashya y'uko Wazalendo bakunda kugira ubushotoranyi, ko hari n'imirwano iheruka kuba cyane M23 ibarohaho amakompora atagira ingano mu bukubaganyi bwa Wazalendo muri bwa buryo bwo gushaka imibereho. Bagiye bakurikiye abaturage mu buryo bwo gushaka kubambura ibyo bafite, bararengera binjira muri enewo igenzurwa na M23, ofi zabo zibasha gusa n'izibarasheho. Mu gusubira inyuma rero babarunzeho amakompora ateye ubwoba cyane, ku buryo FARDC byayibabaje cyane, ndetse ishaka kurasana na Wazalendo mu buryo bwo kugaragaza ko yagabye ibitero cyangwa yakoze ubushotoranyi butari ngombwa ko bubaho, bitewe n'imyiteguro bari gutegura operasiyo basaga n'aho bagiye kuyangiza. Rero ubu niyo mpamvu bayigije inyuma, ariko ku mirongo y'imbere FARDC ndetse Special Hibu n'abasirikare b'u Burundi nibo bariho. Ubona ko hari ikintu kiri gutegurwa cyane, kandi nabo yigengesereye cyane ko M23 ishobora kubarohaho imirwano mu buryo butunguranye bitewe n'uburyo babona bahagaze. Yes, nibyo, ariko hari amakuru ari kuvuga ko Igoma hari urundi rusaku rwumvikanye rw'imbunda ziremereye ndetse n'intoya. Bivugwa ko ari komba yabayeho, bamwe mu basirikare bari bagabye ibitero mu mujyi wa Goma baturutse muri ariya maparike. Bwana Bizima, biragaragara yuko iri huriro rya FM23 rikomeje kugenda rihura na operasiyo zigiye zitandukanye. Mu zindi updates zumvikana cyangwa zigaragara z'aka kanya, byifashe bice nimba hari ahandi ku ma axe agiye atandukanye uko byifashe Bwana Bizima? Yego, hari ibindi bice n'ubundi muri Kabare hano hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu,
ni operasiyo nayo ihari ya FDLR na Wazalendo n'ubundi bagabye ibitero ibirindiro bya M23 aho byari biri mu buryo ubona ko bari bafite umugambi wo kuba hari n'abashakaga gusa naho banyaga kandi nyinshi, ubona ko muri ariya mashyamba bigaragara ko harimo fosi nini cyane, kuko ubizi neza ko ni ishyamba rinini utanyuzamo inka ngo uzisohore mu bice by'inyuma werekeza Warikare cyangwa Masisi, ahubwo ari uburyo bw'inka zabo bwite bashakaga gutwara zo kurya bijyanye na fosi zirimo, bigaragaza ko harimo ingabo nyinshi cyane za Wazalendo na FDLR. Bakomwe mu bakora rero cyane mu mirwano yahuye na M23, baruhanaho amasasu y'imbunda ziremereye cyane, amakompora yumvikana mu minota itari myinshi cyane, ariko bisa naho bihungabanyije abaturage bari baturiye muri aka gace, ku buryo hari hatangiye kubaho nko guhunga bijyanye n'uko urugamba rwari ruremereye n'imbunda zarimo, ariko ntabwo byatwaye igihe kinini. Bose yari ije gukora ibyo bikorwa ya FDLR ndetse na Wazalendo bahise basubira mu bice by'ishyamba, ariko ukabona ko hari ikibazo gikomeye kijyanye n'umutekano w'abaturage basa naho baturiye iyi pariki, kuko ubona ko ari ibintu bibaho buri gihe, iteka bagabwaho ibitero buri munsi, kandi iyo operasiyo yo kubakurikira muri iri shyamba rya pariki y'Akagera nijya ibaho kubera imiterere yaryo no gutinya ko bashobora kujyamo bakahatakariza ku buryo bwo hejuru. Rero ni imigambi bafashe wo kujya basa naho bafunga ishyamba uko rimeze kose, bakaba babasha kubona umwanzi ataragera mu ngo z'abaturage, kuko ubona ko abaturage bo muri kano gace bamaze gusa naho babyinubira uburyo bwo kwibwa buri munsi ku matungo yabo, ndetse byanaba na ngombwa bagatangwa mu ngo zabo aho batuye. Yes, ni ibikorwa by'umutekano muke ukomeje kugenda ugaragara, ariko isaha ku isaha biragoye ko AFC ishobora kwinjira mu mujyi wa Uvira. Nizo update zari zihari, aho icyari kituzanye ari ukubabwira ko leta ya Gitega na leta y'Kinshasa bagabye zone ya Minembwe. Ngayo nguko rero Bwana Bizima, reka mushimire mwifuriza amahoro y'Imana kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa kane. Yego nawe gicamunsi. Namwe bakunzi bacu, reka tubifurize kugubwa neza kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa kane. Update zo nakagaruka turabaye kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho. Ikindi kandi mboneraho kwihanganisha abarwaye ndetse nihanganisha bikomeye n'abari muri zone y'intambara. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.